Ibona kanjani first half uthi? Yazi first half ngiyibona wena awuthami siyadlala ukudlala yabo emara saba invite and abekho labantu saba invite and ubheke into abasikawatha ngapha ama set piece ikhona sikwazi ukulento wonke nje ama set piece wonke ama chances alabantu ama set piece so into engicabangayo madala into angasenzela yona ngoba nyambona umkwena namhlanje hayi Angithi beka off last week. yabona ngathi ufila some type of way so into engicabangayo ukuthi mangadonsa umkwena asifakele umbatha no apolice akekho effective yabona akasidonsela uapolice ukuthi singaze simkwatele yabo afaka umremi angazonikeza umremi lama 10 minutes at least akamgaye nje isecond half yonke He's an impact player. yayibona and then uzobona maziboma 60 65 angasidonsela umahopa ngoba naye umahopa nyambona ngathi ulahlekile kakhulu yabo asifakele uRenas yabona sibone ukuthi siyakuphi laba kusabantu ekumele senabo ku-exanix ngoba uWilliams yamazi noma avimba bhathaya amapenalty Bavelile labantu. yayibona lento le so thunile into engibhekile Second half. thunile Thank you, boss. thunile